Inangaro din irugi nga ibasa papagayam. Daytoy lagip ti napalabas ti pagayam ti nga Daniel iti probinsya ti Abra. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy ti pagsasao nga ti kinarigat ti panagbiag ket saan nga isu ti tubeng apaka tungpalan tanyaman nga rapaap iti biag. Ti kini managrigrigat puno kinakurapay adu kano ti kini saan nga makapaggraduar wenno sanda nga matungpal ti rapaap da. Nga mangmangig ko ti pagsasao saan nga ti kinakurapay ti tubeng ti panakaragpat iti rapaap. Ngayon kasano no ti tao uno maysa nga pamilya ket kastaunay tirigat da. Nagruna kada kami nga kakabsat Manong Nemy. Tanasapa kami nga naulila iti ama kinina. Andag pala iti ti third year high school Manong Nemy. Idinto tadigidwa kakabsat ko nga babae nga da Heidi kini Vicky kadadada pa lang iti elementarya. Idi pumusay didi tatang idi maysa nga aksidente. Maysa nga family driver Manong Nemy didi tatang nga dita lang ti pagsapulan na. Tapno lang mabiyag na kami asang kapamilya. Ininto taninanang Manong Nemy kat maysa lang nga plain housewife. Idi pumusay ni tatang. Adu nga luwa tinagarubos kada kami nga kakabsat ng runa kininanang. Ket gapo dawanin ni tatang ket ninanangan Manong Nemy tinangisagkat ti panagbiag mingag kakabsat. Awampay makatawen di tatang. Idi sumarunumit nga matay ni nanang. May maysa nga tawen Manong Nemy naglubunda nga pimusay. Ano nga nagsaya Manong Nemy? Third year high school akpala idi. Kat manulahing matitawen dahay di kini Vicky na dada iti elementarya hindi mapukaw mi nga may pinsan di kini naganak ka na kami. Hindi maulila kami nga demang. Ani hamatin nga ulpit ti panawan di nga tawen Manong Nemy. No hapay ka na sa panginala ni Apo Diyos ti amami sakat saan nga nakabailan ni nanang iti pa nakadepress na. Si Mokon kat pinanawan na kami matin. Nga di naman lang pinanunot Manong Nemy nonyat pagmanagan mi nga kakabsat iti likodan nga nakurapay kaming laing. Adamit ka di kakabsat dahil tatang Manong Nemy at dahi taglawlaw mi. Nagruna kin Uncle Julio Manong Nemy nga isutin ang una. Hindi awanin dahil dinaganak kada kami kadak na kami lang yung tinabati. Nga tinabati nga kwartami Manong Nemy kadag iti lahing abuloy nga naipaima kaniyak. Ha, nga ita tikastusan mi para iting ka pa nagbasa. Kan kastamaten, damot pa nagyan ti pagbagasan. Adamat kwarta nga mabalim mi gatang ti sidain. Ngam kasanun, indun may bus, pangalaim min tupay. Iti may sangal daw Manong Nemy imay dagiti talo kakabsat dagiti tatang ngayon dauluan ni Uncle Julio ng inauna. Ay, Daniel, Heidi, Vicky, imay kami anak ko ta pampanunutin mi iti kasasadyo. At napala kwarta gigaban siguro nagkapo ka dagiti abuloy ngam indun may boss pangalan yung tupay. Oh, Daniel, at makunam. Uncle, awan di may bagam gamot ubing ka pa eh. Naganos pala ta panunot mo. Ngam ta kami nga kakabsat di tatang yo, da kami nga kabagyan yo, da kami ti makaamo. Iso ti na magtutulagan mi ka nagiti kakabsat di tatang yo.
Yan tangay, dito nga balay, kan tinagdiswan na, kitawid, di tatang nyo. Nagbibingayam mingay. Kukuha rin tatang nyo. Iso nga, tapno at dakwar tayo nga ramatin nyo, tanya mo nakasapulan nyo. Ilako tayo dito nga balay. Uncle, uwan, house and lot nga ilako tayo. Kumita kam ti buyer. Ket ti kwarta paglakwan, iso ti ininutin nyo. Nga aramaten, ti panagbasa, maging ka makapagraduar ka ti high school. Kastan tumatan na kita adim. No mailako dito nga balay, ket tiluti uncle. Pag ginami nga ron, umay ka sa di balay. Yan tayo ngay, nalawat ti balay me. Sa upat kami matlaing. Ni Antim, sa digini duwa kasinsin mo. Naglawat ti balay me. Isuan niya kumati problema. O niya. Mayat. Adda kami nga pagganan nyo kit ti paglakwan ti house and lot. Isut aramatin nyo iti panagbasa yo iti high school, college. Aging ka makapagturbos kayo. Uncle, lasing ka di ba panunod ka? Ha, Daniel? Saan mo nga panunutan pa pagsasalita amin to pa nga kakabsat, Uncle. Apay ko ba na naskampel ang pagsasalitaan nyo? No mabalin, Uncle, kat saan mi nga mapukaw dito yung balay? Tapay. Isulayan ti kakaiso na nga pakalaglagi pa mi. Karagid naganak ka na kami. Ay, linuloko. Kasano kayo nga rin nagbiag? Pagalaan nyo nga rin pagbiag yun. Alaman no saan yung ilako dito yung house and lot. Sus apo ay agpraktikal ka. Daniel, tulungan na ka. Saan, Uncle? Anya? Diya kahit nga may ilako dito yung malay. Saan, Uncle? Inunglit-ulit na Uncle Julio timay nang kumbinsi kaniyak Manong Nemy ng kaskas di nga saan ko na. Ala! Susarang ka di olam. Pues, awang nga ron ti maitulong mi ka na kayo. Dahito talaglagi pa ma. No, gitatangkin ka sa Daniel. Nisinta mo kadawan ti maitulong mi ka. Kada kayo, nagrikat kayo. Bahala kayo ti biyagyo. Di mo kidin kayat nga ila ako kita pagsayatan yo. Katimbay peso Manong Nemy na Uncle Julio ti sauna. Tadi awanin Manong Nemy tinagyan ti bagas pagbagasan. Awanin ti isaang ni Heidi. Rinugyan mi tinapan nag-uutang Manong Nemy. Ngayon talaga nga awan ti mangted kadagiti kabagyan mi. Nabilin sapay digiti karuba mi Manong Nemy taurin no sa aming kabagyan karuba mi nga namnamay mi kumang agpautang ng saan dang agpautang kada kami. Binilin sakit idiya digiti kakabsat digiti tatang Manong. Naging ka Manong Nemy nagsabat kami manin ka ni Uncle Julio. Hoy! Agbisin kayo nagkaradap kayong tirigat. Gabutik tinatangkin ti olom si ka Daniel. Ibaga bilang nga rodo na pagsayaatan ti pan nakalakon ti house and lot. Ta umay ka kada kami, ta aramatin nyo pagbasa yo. Ita, aguutang kayo, awan ti bang pautang ka na kayo. Bahala kayo di biyag yo. Yung mga sinapo Diyos Manong Nemy at damit lang di kiti mga asi kada kami. Kamang ten ngagpadawat Ngayon talagang may pibusan kami. Naging ka Manong Nemy na sa bahalin ti simro iti panunod ko. Masurusurok mo tentag takaw Manong. Iti may sa nga mali Manong Nemy nga kadami ti unek ti klase at accumution nga mapaspasamak iti compound iti eskwela ket nagtataray di iti kaeskolaak agramo metten Manong Nemy ti maestrami ti advisory mi ni Ma'am Nancy Medrano. Iti makitak Manong Nemy ti bag ni Ma'am Nancy iti rabaw ti lamisaan. Tsaka mo no apay nga danang iturun kaniya tapno lukatak ti bag ket nakakitak ti kwarta.
Nangalak ti sa nga gasot Manong Nemy. Kalbasan na inlak kumitlaing in sarak matlaing tibag. Idagawid akon Manong Nemy daing gatangkot sang kilo o bagas, sardinas, kaya sumang petak. Nga Manong, onti may saang. Dito ni. Lalala, ken mabigi, mapangkamang likap ti bulong ti marong kitam. Ilok ta ka dito sardinas. Manong nangalam ti kwartam. Awan ti problema. Nilangin apo Justin. Unang tilangin nalpasin nga natay taon remedyo na. Sana tayo nga babayan apo Diyos. Manong Nemy, kabigatan na nagsalutsudan ni Ma'am Nancy Medrano. Kada kami ng estudyante na class. Napukawan nagti 100 pesos idikalman. Nung sa sino man tinangala kada kayo, mawalin nyo nga itayag, ti imayo. Awan tinagitayag Manong. Ngem siyak nagdumugak. Siyak la siguro tinagdumug. Daniel? Ma'am. Magasikat tinangala. Ay, haan ma'am. Haan. Nagulbutak pa ilayang Manong. Intultuloy ko nga rod Manong Nemy itinagtakaw. Tapno lang agbiag kami. Tapno lang saan kami nga mabisinan. Tapno lang adakanin mi kan gastusan. At adig kundawi Manong Nemy mapanak iti grocerya nga irantag tagpantalon iti dalawa ken nagayad nga arwatek. Agi sa bukelak kadag iti sardinas, corn beef. Dadong mapaya kasapulan mi Manong Nemy nga mabaling ko pa nga ilako. At syempre, mas daom at tigri kakabsat ko. Awang pa edit ti CCTV Manong Nemy kadag iti pasdek negosyo. Iso nang wayaki di nga gisakbut Manong Nemy. Ba nagagat atap Manong Nemy dikitikas dagitian kakabsat ko. Alam Manong, pangalalam ti kwartam. Agtaktakaw kan sa amit to. Ala, pakpakanin na kami tidaktakaw mo. Mga sinabod Diyos sa din ko. Abay nga nga ti kaumanugot ti kayat ni Angkel. Sanak tumanugot. Kahit mo karat nga mapukot ti baday tayo. Unawang kwarta tayo, natakwarta tayo kung ano may lako. Mamati kamit. Nagyanda ka dakwala. Kat adan to pakabasulan tayo. Papanawan na tayo to. Pagyanan tayo tupay. Halaman? Umit ka di Ngamsag ako mga taktakaw. Manong, Allah ka. Di ka taktakaw. Ito na minsan nga aldaw Manong Nemy nga dakas kulaak nga saan nga simbrek iti kabigatan na ngem ti kamalman na ket simrek akaduwa na ti amana. Nakitak Manong Nemy nga nabungkong ti bulsa ti ama ti kaskolak Manong Nemy nabangbang ti wallet na. Wen Manong Nemy simrek ti sairo ti panunod ko adulakit ti kwartana ko nak. Tinaramid ko Manong Nemy naging tudong parak ket naragreg ti wallet. Ay! Tarantado ka! Ay, sir, sorry. Manipdot ka? Ay, saan sir? Umika! Ala, sir, saan sir? Ay, Mrs. Medrano, pupil, student dem? Uwan sir. Manipdot, mananakaw. Umika ti principal office, umika. Ay, sir Medrano, sikat Medrano. Ay, sir Bernabe, ko na mabalin ka din nga pagsasalitan talangin dito ay hanga mabalin. Masapol nga ti opisina ti principal ti pagsasalitan tayo. Umaykan kasta ko rin ti panagsang-sangit ko Manong Nemy idada kami ni ti opisina ti principal. Ma'am, deto'y nga estudyante sipdutan na ko man iti wallet ko ngam sa nga nagbalegi manidod deto'y masapol nga maikat o no maibalod. Mrs. Medrano? Ma'am, estudyante? Uwin ma'am. Masabol lang may balod kasto nga klase ti estudyante. Masabol unay. Ay, mabaling ka din nga santilangan nga atidugan ti problema Mr. Bernabe. Dito na kuman nga mapagsasalitan ti amin. Dahil yung mga ti kahit yung mapasamak. Sana nga tamat ka riyan. Tayo man! Ikanta ko ti another chance ti estudyante.
ni Daniel. Amo mo kunan ni Daniel. Siya advisor na, siya timestra na. Iso nga, please. Kaya sa nuno arabida ng tumanin? Siya tun di makamo. Nukas pag-arigad na arabida ng tumanin. Mabarin to nga siya tun di mangi durun tapon di kastakad may balod. Ano ba ko ng principal? Ikanta ti ubingin tiga another chance. Sante nga bastang husgaan. Ang kabali, Master Barume, at kami umahit. Tsak petagkari ang principal ang tamat ang ganiya. Mrs. Medrano, ang isot advisor. O sige. Dito lang-langanan ka talaga nga. Manitdot na itong obing. Hay, nitultuloy mo Master Ramidem. Loko ka. Iti pagbaludan, ti pagtungpalam. Sorry, sir. Nantun nga maulit. Iri awanin Manong Nemy ni Mr. Bernabe kinasarita dagiti doa. Ti principal kastamatan kini Mrs. Medrano. Mrs. Medrano, ma'am, siya kanti makamo iti estudyante. Uwan ma'am, mabiglaing takasarita kisuna. Umay ka takasarita taka na siya at Daniel. Manong Nemy agsangsangitak nga nangamin kini Mrs. Medrano ti amin-amin. Kabutay namin ko nga siyak tinangala ti sangagasot a PESOS na. Inamin ko Manong Nemy nga nasusuro kun nagtakaw maban na agi sa bukel iti groceria kanda dumapay. Kan talaga nga inamin ko Manong Nemy nga ranta ka talaga sipdutan ti wallet ni Mr. Bernabe. Nagwing-wingi-wing. Mawatan na ka damit, ma'am. Nagsasaruno nga pimusay ti gaganak kada kami. Sanda kami nga mga tulungan di kiti kabagyan mi. Kayat na nga mailako ti balay ken tinagdisuan na nga dagang sami akayat. Nga dahil tayo matidreson no api nga sanda kakayat katulungan. Ori matasin no, ma'am. Maraming dati kasi ang takaw. Nga magyamanak ti panang tulong yung kanyak. Agyamanak iti panang sakit yung kanyak. Agyamanak, ma'am, agyamanak unay. Daniel, maawatan ka. Ngayon mo kung mga dadailan ti biyag mo. Saan mo kung mga dadailan ti kinapateg ti biyag mo, ti dayaw mo. Mabitlay. Inruwar na Manong Nemy ti pa wallet na kanang iruwar iti 100 pesos. Mando ito 100 pesos man. Ginilgal na nakiktutak. Ita, tanagalgal. Mano? 100 pesos lata ma'am. Kayat mo pa'y? Kayat mo nga tao rin nagalgal? Kayat ko ma'am. Kayat no, bad na ka. Kuno, ipisok ko iti iti baul, iti orodoro. Kaya't kulat na ma'am, basta lang ang lakit mapigpigis, mamagaan mo. Kasta ti kay patag, iti dayo ti tao. Saan nagbaliw ti kantidad na, saan nagbaliw ti kinapatag na. No lagi di among ngay patag kinilalain. No nyaman ti problema, tulungan ka, Daniel. Saan ka nagtakaw? Taori sintabo lang nga takawan, ti awag daking ka, mananakaw. Nang pangalak nga ro ti pagbiag mi, ma'am. Ako mati. Agsapol ka, agtrabaho ka. At anak ko, nga ni Berto, nga daan ti bukod nga computer shop, ken coffee shop. Mabali mo tagtrabaho ng agsapa. Lunes sa ganat Friday. Masapa kang agreeing, mapangkatumulong ti coffee shop. Kat no agapu ka ti eskwela, mapangkag trabaho. Kat no Sabado ken Domingo, agtrabaho ka ti coffee shop. Diretso, uno ti computer shop. Maswaldong ka ti tunggal oras. Baka no, saan ngumanay ma'am? No saan man ngumanay?
agpatulong ka. O unti mang tulong ka niya, ma'am, kadigdi ka kabagyan. Adak nga nakasagana nga tumulong ka na kayo. Basta laglakipem. Saan mo nga ulitan pa'y tagtakaw? Agtrabaho ka. Saan na ka nga baybayan ni Apo Diyos? Dan na kayo nga baybayan ni Apo Diyos. Basta kinaimbag, awagas teramidin nyo. Ulitek, nakasagana ka tumulong. Basta tulungan ti maghim. Kasarita nga na siya, tika-tikapsat mo. Agsakripisyo kayo. Daniel, saan nga ti kinakurapay kadi sututubeng ti panakatungpal tarapahap. Amok deta, ma'am. Pues, agtrabaho ka. Agsakripisyo ka. Agsakripisyo kayo. Kad nakasaganak man na tumulong kada kayo. Manong Nemy inted ni Mrs. Medrano ti sangagasut nga nakulkol. Alaim, kukamon. Agamanak, ma'am. Kadlaglag pa, ma. Saan kanton ngagtakaw? Agsingsingpet ka, agagagat ka, kadipas nagmutagbasa. Kan sa mo baybayan, di kakabsat mo. Kad no talaga nga saan nyo, akayat nga mapukaw di balay, kan dinagdiswan na, napakalaglagipan nyo ka nagdinagantak ka na kayo. Agtalineen, napakalaglagipan nyo rin nga pastek. Kadagiti, naganak ka na kayo. Hindi makadano nagdito balay, Manong Nemy, pinansak, ti sangagasut. Ma, kuya, apay, ano dahil 100 pesos. Pinansak tap nung napidnasin. Nakulkul nga mini. Muting nortin nakigatan. No. Saan? Di mo kahit ngatid? Napatig kanyang dito na sangagasut na pesos. I-wallet ko. Saan ko pulo sa gasgastusin? Pakalaglag pa kini Mrs. Medrano, iti kinaimbag na. Kaya di pa nang silaw na ti panunod ko. Manong Nemy, ure man pa'y kasano ti rigat, iti masapa nga bumangon ng aramidek. Mapanag tumulong iti coffee shop ni Kuya Bert, nga anak ni Mrs. Medrano. Kinsuro nagmaddag iti ng skin nga aramidek. Kahit nung kasta nga mapanagagbasa, Manong Nemy, syempre. Adan na gastusik. Adan matinitid ko ang gastusin. Di kiti kakabsat kong agbasbasa at elementarya. Saan kami nga manglangan nga mangan, saan kami nga gutang, nung malaksid na talaga nga kurang, tikasapulan. Nakasaganang mat ni Ma'am Nancy Medrano, Manong Nemy, na mangpautang, wano, mga tulong ka na kami. Aging ka, Manong Nemy, nga nagraduaren, tikabsat ko, nga sumaruno, nga ni Heidi, iti elementarya. Nag-first year high school, Manong Nemy, kadintuloy ko nga tinagbasa, kingga nagraduara ko niti high school. Hindi makitak mo nin, Manong Nemy, ni Uncle Julio. Hey! Daniel! Ah, Uncle. Mga lalahan nyo ti pagbibiyag yun, ha? Baka magbasa ka mo, nagraduar ka ti high school, kas pa nagraduar ni Heidi ti elementarya. Pagkalalaan nyo, saan na kayo matatulungan? Saan na ka mga baybayan na Apo Diyos, Angel? Na kami, ti kang runaan nga tultulungan. Ko, taktakaw kan sa amin. Angel, saan ko doon nga ramidan? Ang ano kas tayo naramod mi de? Gagangi, Angel, saan kayo nga tumulong? Susabo. Ila akong nga minay, na dyan house and lot, tap ng takwar tayo. Kapag basam ti kolegyo. Ila ako mon. Saan to, Angel? Pulos nga saan to? Awan to mati maoray yung tulong mi ka na kayo? Tapos namin matakasapulan ni tulong yung Angel. Ano? Una, tawaresan kung may kumangila ko. No talaga madla kabagyan kayo. Tumulong kayo kumalata. Hinghem, diya ka mo no. Kabagyan na kayo kung saan. Loko to yan. Walang Angel. Tumulong kayo no nasayat ka kabagyan. Nag-agure ka man loko. Ay, nagtartarhaya kung Manong Nemy na kamatad nakmod tintulitag ko. Ay! Unay nakman! Napanakil ka loko. High school lang ito nagraduaram. Napanakil ka.
Uwan Manong Nemy pasnek ko tinagtrabaho kadidi summer Manong Nemy. Uwan. Lunes saging ganat Domingo ka nagtrabaho. Yung pasnek ko manong kadi ananawan dakpay kadidi kakabsat ko ako nada nga ginanaak. Kaya doon rin kakabsat ko Manong Nemy tumutulong damat komporme ti babalindang itulong. Amo damat taglaba Manong Nemy kat umawat da karag dalabaan da. Uno, agsapol da karag tayo mapan mangayam iti mangdaluso nagpadalus. O rin akas kasanulaing Manong Nemy makamagtitinulong kami. Kadde niya kalpasan ti dua nga bulan Manong Nemy at dan usarek para iti panag-enroll ko iti kursok nga accountancy. Accountancy Manong Nemy ti kayat ko a kurso. Intrapin ko lahat tama titimulong ti computer shop ken coffee shop Manong Nemy ni Mang Bert. Ket nung tabagkurkurangan ti kasapulak at damit lata nakasagana ni Ma'am Nancy Medrano Manong Nemy. Ma'am, ilistak amin nga ititadyukan niya. Taping ilistam. Tap na amukto kong tayo no. Manunto ti bayadak ka na kayo. Sana kagsinger Daniel. Ay, marumeng laaw na nga. Agbayadak. Kita adan to agkasapulan ti tulong keng kakit mabalimon ton ti bulong. Di sa tulungan. Ngam saan nga siyak ti tulungan. Gabuta sa anak man nagpatpatulong. Malagsid kasabulak ti tutulong mo. Indon dumtengen ti panagrakaya ti piksak. Kaslasan kayo madabungat ma'am. Amo ni Apo Diyos ti kakasyan na. Managtulong kayo, iso nga sana kayong babayan ni Apo Diyos. Sabi ko mata, dadupay ti kaskada kayo. Alawan. Basta laglagipem. Saan ka garamit ti kinadakas, tap na muna katulungan ni Apo Diyos. Ipasnek mo, iti agbasa, kadi mo tuliplipatan nga tulungan di kakabsat mo. Ito no talaga, nakabayla mo nga tulungan ita. Iti nagraduwa rin ni Hyde iti high school Manong Nemy kadyak pa'y nagraduwa iti kolegyo. Kinasaritak ti kapsat ko Manong Nemy kat imbagak ng pakpakaasikan ko ana. Nga saan pa'y lahing ngagbasbasa. Sumrek ti trabaho tap na nakasta kadada pangtulong na ti bagina kan mabalinak patatulungan. Kastamat iti agraduar Manong Nemy ni Vicky iti high school nagtrabaho man. Naging gastawan iti ragsak ko Manong Nemy iti makapagturpus akon. Nagtekak iti board Manong Nemy ket kastawan iti ragsak ko reklama kaluwa iti makaruwarat. Naging nakastreka ka may isang accountant may isang nagkala kumpanya. Agyaman ka na kayo. Napintasin ti trabaho. Kat siyempre, pagdanak mo magbasahin, di kita tuha kabsat ko ti kolegyo. Kinasaritak na rin, di kita kakabsat ko, Manong Nemy. Heidi, Vicky, Kuya, isakad ko ti pa nagbasa yo. Basta gari kayo. Awan ti sa baling aramidan yun, hindi magibasnek ti pa nagbasa yo. Di ka pala makiboy-boyfriend. Nalawag ka di. Uwin Kuya, ikarimikan ka. Siga Heidi anya kahit mong pagbalinan. Kahit ko nagbaling nga maestra. Siga Vicky, kahit ko nagbaling nga nurse Kuya. Kahit naman pesan ko nakasapulan titulong ni Ma'am Medrano Manong Nemy tawtawagat kumusta Ma'am, ito na gano'ng agritiro kayo. Ganda rin. Pakamok tulatan ng retiro Kahit siga, kumusta ka? Daniel, napindis na trabaho ko ma'am. Ngayon magurno nga para ti panangisakad ko ti masakbayan na kitidwa kapsat ko. Kaya nag overtime ha. Di mo liplipatan di tumulong. Kinapudno na ma'am. Nagpatpatulungan na kiti kasinsin mi. Kapay. Siyak lang palang tinakarduar kada kami nga kasinsin. Mano ka mga kasinsin ka anak na kiti kakabsat diti tatang ko. Siyak palang tinakarduar. Baka no, sumarsarun no di dua kakabsat ko nga makapagturpos ti kolegyo. Baka dakamlaing nga kakabsat ti makapagturpos ma'am. Ay, staya.
Kaya nakinwa na kita kasinsin mo. Apay, sanda nga kabilang ang pagbasa ni da? Kabalan da, ma'am. Yung sanda nga may pasnag pa nagbasa da. Ay, kitam kadlay kanya. Da kayo pa nga uli lang nga demang, da kayo ti agbalay ki. Tay ko na, Daniel. Nga ti kinakurapay kat saan nga isot tubeng ti pa nakagunod itira pa. Kaya congratulations, Daniel. Babayan di tulong niyo, ma'am. Babayan di tulong ni Apo Diyos ko na. Alakit no, nagpatulong nga kasinsin mo. Agad no, kasapulang na talagit kabailam. Tulungan mi da. Manong Nemy dan din nagturpus. Dagiti doa kakabsat ko. Edita. Kanayon madlata to overtime ko. Edita masadag kanyak Manong Nemy ni Dayan. Hello. Uy. Dayan. Agsakit ka tikas ito nga raramidam. Daniel. Ikaw man ti magkamiti ina na. Kasapulan eh. Kaya patadwa di kiti pagbasbasahin ang kapsat ko. Awan di sa bali nga mang tulong ka nakuhada ng sanga siya. Baka di mo pa'y inikan ti panawon mo para iti bukod mo nga pagragsakan. Kas pa kang kumano, babae, magparagsakan ka. Girlfriend mo. Adumat ka din madlaw kung akras kanya kayong saan ko idang ang kaskaso. Wana ta nakapaspas nagkamad kami nagtrabaho. Wagayam, birthday ko trubigat. Ay, advance happy birthday. Umay kayo amin ha. Ito na minsan ng birthday ko. Saan kang imay? Ay, sorry. Sabi ko matreto nga birthday ko. Daniel, kito ba yung kanto? Sure, why not? Anak kahit mong regalo. Uwain Manong Nemy, di pa lang matamadmadlaw ko. Ngaslad na pa nagkrusonada ni Dayan kaniya. Akasmat, iti pa nagkrusonada ken ko ana. Api ka di nga saan. Nulaki di talaga nga da tiyempo. Takas tama ti magbaga Manong Nemy di Heidi kini Vicky kakabsat ko. Kuya, saan lang nga kami ti pakaringguram. Nga pangipukusam ka dagiti aming atensyon mo. Maginubya ka maten. No maginubya, kadagasawa ka sigod. Kasano na Jack may tuloy ti panagpabasa ka na kayo. Kahit mong sawin kuya, samon tulos ang ngunti agayat, maadaan tinubya, kanasawa ito makapagturpos kami. Oh, yeah. Gusto nga pas nagtulogbasa. Sadyo ko masayangin ti pambanog ko. Kan ka ang ranti amin, no at nagpatulong ka rin kabagyan tayo. Ultimo nga awan ti isaan da, ikanyo ida. So damat tindagpot patulong, ket santemet nga napaidam. Ngayon dito tagpatulong ka daw ko kuya. Ni ay ni oy, ni sintabo, awan pulos na may tulong da. Babaan nyo lang tayo da. Basta, amo ta tayo nga bigbigan, ket kabutan da maitulong ti kadakuha da. Tulungan tayo da. Malaksid nga matendara kiti birthday nga party ni Dayan Manong Nemy nakiktud idita. Spasyare kisuna iti may sangarabi. Flowers for you, Dayan. Ha? Daniel? Umay ka pasyarin. Saan lang nga flowers, chocolate pie. Sobra ka. I love you. Baka ang angaw mo lang. Sana kagang angaw. Pinagraduaran na kita kakabsat mo. Nagtutulog kami. Uri no saan pa nga nakapagturpos. Mabaling ka nun nga madaan na kita girlfriend. Iso nga, girlfriend kan. Nagalisto kan. Di ka pa sinong bata na. I love you. Makauray ka lagi di. Saan lagi di ka makabulan? Ah? Nagbiitin na makabulan. Uwan makaurayak. Basta saan no?
Saan mo nga baybayagan ti mga klon kanya? Intultuloy ko nga rod tinangaran kanidayan kad nasingsingad ti tunggal maysan kada kami. Kurang na laengan ti panangaklon na kaniya. Masarad na nagidi kong dawing ag-date kami Manong Nemy. Dandari din nagturupos ng agpadpada da Heidi kini Virgie. Idi, ta na disgrasya Manong Nemy nga pimusay ni Uncle Julio. Intawag kanyak ni Heidi Manong Nemy iti may nga malem nga dakti bisina. Kuya, nadisgrasya ka nun ni Uncle Julio. Kat saan nga nakalasat. Alakit mapanandanon na ni Tatang. Daddy Tatang. Kuya, tinawagan nak ni Kasin na sinay agpatpatulog na. Awan ti pagbayad na ka na ti ospital. Ken, awan ka na't mabalinda. Para ti panakayman sayang ng kel. Naasot tinaunag nga sanay ko Manong Nemy sang kumanipatan ni Uncle Julio. Nga nang ibaga idi, nga tiga po ken rason no ape nga sang ko akayat nga may blako ti house and lot. Kinimbaga na idi Manong Nemy nga sang kampulos nga makaoray ti tulong da. Eging ka nagbalay giak. Kada-kada kasinsin ko nga putot na ti tumultulungan kada kami. Uno, agpatpatulong kada kami. Sa ita, isumaten si Marino Pimusay. Hindi pa na kayo mansayag na Manong Nemy na pangkam nga kakabsat na kiandingay. Manong Nemy awan idit na mula gorak edi uliteg ko. No pa amok edi no anya ti panggap na. Wan, kayat na nga tagakuan, ti paglakuan, iti house and lot. Maglagi di Manong Nemy ti Jack Pulos impalubos. Gabong arte kinapatig dito nga balay. Kapakalaglagi pami ka naginagannak ka na kami Manong. May sama-sama ti din nga masideg Manong Nemy nga patulong ka nagiti asideg nga kabagyan mi nga madamat pagpatinggan na. Ay nga nagdaduarin nga agpadpada di kakabsat ko kadagpadpada damat Manong Nemy nga nakastrik at dagos ito trabaho. Inaklon maten Manong Nemy ni Dayan ti panagayat ko. Aging ka ko nakengkwana. Will you marry me, Daniel? Kano lang yung baga keng hati, yes, I love you too. Pagkatapos, will you marry me ko namon? Gabaw tawarin ti problema kada giti kapsat ko. At dan bukod na nga nabindas nga trabaho. Diyak amin kayat nga umununada nga kasar nga biti siyak. Gabaw ta siyak tinauna. Rubing umitlay nga siyak. Hindi umuna nga kasar. Inawat Manong Nemy ni Dayan tiya jayak keng kuwana nga panagkalay sa amin. Wan Manong Nemy naangay nga ti kalay sa kalbasa nga na isagana nga na imbag. Kaya nakaragraksak kami. Ti seremonya ti kalay sa ti reception. Aging gadim tengen ti rabi nga ti mismo nga balay mi. Family house mi. Iti silad ko. Nga nagbalinan nga silad mi. Ngagpadpada. Agpadpada kinidayan Manong Nemy. Nga kay irot karakop titong galmay sa kada kami. Oh, Dayan. Daniel. Manumatin din narakop mo? You're my first and last love. Sana ka nakinubnubyo o na nakinubnubya ay di. Ngam ka po tam. Awanin ti problema kada kita kakabsat ko. Ken ka po talaga kahit kumatentik pamilya. Ken kayat kun nga maarakop ka. Maagkan ka. Maaprusan ka. Magunod ko ti amin-amin. Gabulayang ti ayat mo nga makarakop, makaagek, kan makaapros ka niya. Ken ka po itayat ko. Nga sikatagbaling nga ina di kita anak ko. I love you, Dayan. I love you more, Daniel. Oh, Dan.
Dayan, nagmaris rusas day nga nabi Manong Nemy kat namsak ka na iti asog ka ng reng-eng iti saladmi, iti asawa. Kuan Manong Nemy nagpapas kami tiragsak, iti da iti ka nagpatnag, kan ka nagdi si mga sarunungang gundaway. Ore pa inualal daw no talagang sumro kami kadadapanawin mi. Ore na bigbigat, ore ti sardam, iti teng nga trabi, iti parbangon. Namsaklata ka iti aso ka na reng-eng Manong Nemy kasi lakang kanayon nga maris rusas ti tunggal rabi. Sapay ko matasang kandong ang balbali, Daniel. Saan ang tungang balbali, Dayan? Kabuti siksika. Siksakan tulay. Oh, Dayan. Daniel. Again ka, Manong Nemy nga nadaan kami iti mo na nga anak ni Daniel Jr. Si marunumateng nga nakiasawa ni Heidi. Maestra isuna kat maestro met ti asawa na. Kad nadandamatan di kabukbukodan nga balay. Si marunumat ni Virgie. May isa nga doktor ti asawa na Manong Nemy kad adamatan bukod da nga balay. Dahil di balay Manong Nemy nga saan kupulos nga pinailako o nang inlaklako. Pinapintas mi iti asawa. Ngayon tinagbalin nga panakabalay mi. Balay mi kadagiti agbalin nga anak mi. Nadan kami titalo nga bunga Manong Nemy. May isa nga lalaki nga ni Junior kendua a babae. Kasi lakada kami nga kakabsat. Inauna akmet sa dua nga babae. Siya ka tanda kararagsakan nga ama. Kanasawa dito lubong siya. Umanayan ti dua. Ay, talo ko naman. Ay, talo. Umanayan. Iso nga nagpalaygit ako. Nagrigat tagidag. Imbagkan ka dati mong marik na tidag. Kanakanan nama nga may payan ta tinaranya nga masakbayan ta. Wain Manong Nemy talo dagiti bunga ti anayat mi kinidayan irinto ta sagdudua. Ti anak da Heidi agramang maten kini Virgie. Kani di may sangal daw Manong Nemy nagmaymaysak anapan iti mall. Wain mariknak ti bisit ko. Ageng ga anapan iti maysa nga food chain iti mabigbig ko ni. Ma'am, ma'am, Nancy Medrano? Hey, Daniel. Umay ka. Umay ka tagkasangot ang mga daw. Tim Macder Manong Nemy ni Mrs. Medrano nga nagitanggaya karigi duwatakyag na. Sanggam lang nga nagbeso-beso na dagit naging narakop kami tinairot. Ma'am, kumusta ka? Gustoy, nabayag ako nga nagretiro. Nasurukan lang 80 titawin ko. Katsi ka. Talumaten na kita anak mi kini. Dayan ma'am. Ganda-ganda kakabsat mo nga eh. Nag-aasawat naman ten, sagduduado naman ten na. Nasihat nga rin ka sa sadyo. Awan ti problema, ma'am. Ganda kayo, ma'am. Nabayagan nga ni sir? Nabayagan. Di ko ya, Bert. Agad talakay mo tala. Ada mo tala po ko na. Kaya nangasawan, ada na po ko kitood. Kasi saan kaya bumakit na? Sila ka lagtawan di 40. Oh, sobra ka man, Daniel. Aman, ma'am. Nasangang 40, 50. Kasi lahat kayong ingas yun natin artista nga saan mamadlaw nga bumakit? Sinong artista? Si Bibiyag ka di pa lang? Tsaka mo si Bibiyag pa lang ni Boots Anson Roa. Ay, bakit na isuna na? Hindi ka pinpintasan ng kabanwag. Kaingas mo, ma'am. Patariukan na. Apaya. Sa mo malipatan, day tultulong ko kayo ka. Talaga nasan ko malipatan, ma'am.
Sikat tinaramat ni Hapo Diyos. Tapos nalikastakit. Makalungaw kami tirikat. Sikat tinang isuro kanyak. Sikat tinang silot ipanunod ko. Karagamanak, ma'am. Ma'am, agrotar nga ro din. Agkapanganta. Kahit kabayatan ng mangmangan kami Manong Nemy at ulit iti na pag-isistoryan. Kamusta naman dito kakabagyam? Ay na ma'am, wanti sa baling asin ganda no saan nga ta kami nga kakabsat. Eh, wala. Dakay nga rin tinagbalay. Kinapot nuna, gusto di ko nakada kayo di. Kada gupami nga kakasinsin, nga anak di kakabsat. Ni tatang ko. Da kami lang tinakapag-graduate college. Da kami lang itinapintas ti kasad na ti trabaho na. Oh. Kat siyempre, kakanay doon na tamat ng masidag ka na kami. Kat gapotad na maitulong mi, tumultulong kami katakwada. Inabot nun na, kaskasano lang, natalagi din na pasnek nga agbasa ka na iti kaanakak. Akit nagasaga na kami mat nga mangtulong kadakwada. Tulong kami datapno makapagturpos dati kolehyo. Kasta lang tirumbeng, Daniel. Noon yaman ti kiti nagkurkurangan dahi di. Noon yaman ti madingin pagpakita da kayo. Kada kayo idi. Saan kayo nga bumalbalas? No di kita ipatigyo ida. Ipaneknek yung kadakwada. No kasano ti kinin bagyo. Saan ko malipatan di kitang ibagbagayo, ma'am? Owing gayam. Aday pakita ka na kayo. Inuwar ko ti wallet ko Manong Nemy ti picture nga nagka-picturean mi idi kani Ma'am Medrano iti naggraduarek ti high school. Dati ma'am ha? Pakalag-lagi pagkang ka iti nagka-picture ta ni naggraduarek ti high school. Dati man ti family picture mi. Dakap nga kakabsan. Iti sibibiyak pa lang nagdiyan. Naganak ka na kami. Kaya gano'n ti amin, ma'am. Daytoy. Ha? 100 pesos? Nakalilinis. Abay, kalikis, ma'am. Dayto na dinted yung kanya ka 100. Dadi linuglog ko. Sa kuinted kang ka. Uwin, ma'am. Plinansak. Sa kuin wallet. Saan kundo nga gasgastusin. Kidawag to. Ngayon tunanda ako ni tanem ko. Kayat ko. Nga pabalod na kanya dito nga kwarta. Talitoy. Tinangrugyan. Di pa nakalawlawag ti panunod ko. Nagrugyan. Iti pa nang ipatig ko di dayaw ko. Padang ipatig ko di biyag ko. Kan padang ipatig ko ka nagdikapsat ko. Babayin kan ka, ma'am. Kastoy, nagbalagi kami. Thank you very much. Saan kanto ka malipatan? O, di sa bali nga pagyamanan tayo na saan nga ni Apo Diyos, Daniel. Basta laglagi pa empty ko na. No kabay lam lagi di tumulong ka. Ngawan ti ururaya mga supapak na. Uwen Manong Nemy day din tinaudi nga panagin narakop mi kani Ma'am Nancy Medrano manong. Naudi pa nagin narakop mi konak kan panakariknak ti arakop na. Takalpasan lang Manong Nemy ti makatawin. Idi matamag kumanong nga natayan ni Mrs. Medrano. Yung baka mo kandangos na ito'y kinidayan. Impaka muna matkarigya talungag ka anak mi Manong Nemy. Nagsagana kami kat napang kami ti pagtaynganda. Nakadado nga tao Manong Nemy. Kan nainayon kami ti kaado ti tao. Ngimay si marungkar nakaandingay kan nakipagladingit. Naghintar kami Manong Nemy nga simrek siyak ti mo na ti asawa kanagtalungan anak mi.
sakam nag-aabay nga timandag iti kaslamat maturog laing nga langa ni Mrs. Medrano. Ma'am, neto tingan ti panawin nga pa nakinanam. Saan na kanto nga malipatan? Nang naruna, kadadalat na kanyak, ti 100 pesos nga pakalaglagi pakeng ka. Ano yaman nga baligi, gapukeng ka. Tas ka tinaraman ti Amo Diyos. Saan kanto malipatan, ma'am? Aginanakan. Rest in peace. Pati digdig kakabsat ko agraman ti pamilyada Manong Nemy na kiya andingay kami. Mandigpod pa na kay mansayag na aging gati pa na kay tabon na. Katunggal ingkam sa rungkaran ti tanem dagit naganak ka na kami. Ingkam dumaten iragpin Manong Nemy nga sa rungkaran ti tanem dedi Diyos talwad na nga Mrs. Nancy Medrano. May isa nga maestra nga jak tupulos malipatan gapo ti kinaimbag na. Nagaskasano laeng Manong Nemy kat talaga nga nakananama ti masakbayan di kita anak mi. Nadagsakam dumaten nga pumakada iti asawak manong nadumteng tuman data. Basta lagi di masigurado mi nga adda iti natalged nga kasasaad digiti anak mi. Kada itawana iti kang kanayon kay daw dahot kanihapon Diyos kasabi ko mga tawan digiti dumdumte nga nakana nga problema iti biyag mi. Dito nga rin Manong Nemy di pagkasarita kadagyaman naglaunay iti anus mo nang ibasa dito LAGIP tinapalabas ko. Sabi ko matadamat na ibatig nga andal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg. More power to your program Manong and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo Daniel iti probinsya ti Abra. Pagayam ko nga Daniel, thank you very much kada kayo. Ken ka, ken thank you met kada kiti aming nagdengeg kinagbuya.